Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ividiyo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer umazi kwi-Betway Premiership sokubhekela laphaya kumakhosi i-Kaizer Chiefs kubikwa ukuthi-ke amakhosi azama ilakhi laphayana-ke kumdlali odlala kwi-Mamelodi Sundowns ongayitholi i-game time. I-Kaizer Chiefs kubikwa ukuthi-ke ifuna laphayana-ke uFawaz Basadini. Fawaz Basadini-ke since afika kwi-Mamelodi Sundowns wayithola leyo mdlalwana esanda kufika, kodwa-ke njengamanje singakusho i-game time akayitholi laphayana-ke kuwona-ke ama-Brazilians. So i-Kaizer Chiefs ngathi-ke isebenzisa-ke lolo thuba ixoxisana-ke nayo i-Mamelodi Sundowns ukuthi-ke ibanike yena-ke lo mdlali noma ingokwe-loan, kodwa-ke nje sikutholayo ukuthi-ke i-Kaizer Chiefs ngathi-ke isisubmithile i-offer laphayana-ke kwi-Mamelodi Sundowns ifuna-ke yena-ke uFawaz Basadini laphayana-ke odlala as i-defender. So afisela inhlanhla-ke amakhosi ukuthi-ke lo mdlali amthole, kube ukuthi-ke ingxoxo zabo ne-Mamelodi Sundowns ziba impumelelo. I-Mamelodi Sundowns ivume ukudedela lo mdlali-ke. Iyona update engiyiphethe-ke njengamanje. Like ividiyo, subscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe ahlangabezana kwividiyo elandelayo, nisale kahle.